Tuh ya, tak lepas dia tuh kapi di ngembuk. Para terbit Tuh, ya macam banyak beleng ya. Nampun apa dekiannya? Corak arwah tangis senate. Dar, Astagfirullahaladzim. dia ngecit le. Ya iya kak, ngecit. Cak kaki pakai anu dari budi. Beda apa kak? Yenja le, ada apa-apa? Oh iya kak, derma kabar kakek. Ya, alhamdulillah le beres. Kabar kaki der? Ya alhamdulillah beres ya kak. Kenapa apa le? Yenjo kak, polan na kakek abid je takok maelang. Yenja le, bima elang apa? Cengkokan si bualako. Pasti buat ala kotok bayi kakek kak. Kata dak bekto untuk engkau dekah. Sampai engkau kerong dek kakek. Yang kok seporana le. Yenja mun kaki jebakun nomor tung dan lemat le. Ongkuan kak ya. Iya le, masa kok ngomong ke kaki le dia. Ya saya nggak kak, cak sampai coko cengkok ge kakek. Yenja le, eston tang ateri yang nakar le kube kaki kapi le. Apa kak no? Ongkuan kak senate na kaki untuk engkau kapi. Ongkuan le, korja minta bulan ben bintang le. Menggarokin mas kabi ne melehakin le. Ongkuan ya kak ya. Iya le. Ibu le kah? Ibu le. Gimana mulai? Tarik kaki kelun. Manja. Ibu le. Nggak labu le. Itu narapa cak budak kakek senyangke kak. Duh, tau. Jenare odik jen srebek. Saya pikirin reng bini ruwet tok. Ngabarin salah. Iki tak ngabarin pak kocak melang. Duh, tau. Srebek bosku. Begitu. Duh, tau. Sedereng laki pas serba salah. Pabilis bener kok dia. Pola panakin mates terus bener. Maripatan di tanggungan. Terogi ondum ya. Terus bener agak anak gardu. Ya cara Rahman ke TV. Kamu kapi nak anak man? Tahu dul, engkau setiap dik menyendiri. Pikiran serebek engkau dul. Serba gara apa ceritaan? Duh tahu dul. Cara pacaran lo foto engkau dul.
Kepada man. Munda adang dua ya janji sampai mati. Kok bandin budina. Engkau setinaki. Sal si bini abri arban. Pasang engkau setinaki kadul. Terus reng bini si daerah masih kutu parca aja bingkok di kadul. Ya gue ring bini sing anji man. Ring bini sampai nyampe dengkok. Ben sampai ngemis nyis tetangi setang ada. Kayak bisa tinaki ko. Apaan boleh ring bini saya maksud kaki dia. Kata heran ko. Mi bisakah ke setinaki kak? Lantaran rudak remah. Lantaran itu tinaki merantau. Kangkui nyari modal ke bayi lamaran. Tak sapa ngiding kabar. Dan nerema lamaran orang lain. Aja fakta man. Engkau ngalami TV. Mi melas dia alur percintaan kakek kadul. Tidak tahu ki man. Tak lebih biasa cari nodi. Tak sebulan kok sampai setia bingung. Pas sering bini nggak apa boleh sekutu bingkok bertaji. Ya mun jina, kok tak bertejeki ya kering bini. Tapi kan tak semua reng bini ingat ji kadul. Ya mun jina iya man. Takar tak kapi. Awak cinta serela mati demi Hasan. Ki bisa berpaling ke Ansori. Lantaran Hasan fitnah Bi Supri. Duh tahu kadul. Pas takut kok sama reng bini. Aji cinta man. Apan boleh reng bini si obo akiji. Aning iya kadul. Pikir-pikir tangguh caya. Kayaknya banyak pikir. Tahu ya kiki. Siap kadul. Gua gak ada ya. Malam-malam. Iya tengah-tengah kadul. Ini burunan ya. Kak Herul ngajak ketemu. Beda apa ya? Duh, yang kuat orang yang ledek pak kadek lah. Dar. Oh iya kak, dia kan kaki sebedena ya. Ya lumayan le, sadente kaki. Ya kemarin kak kita tenaga dulu mau ketemu aja. Malah sih ngebesakin naruh. Wah hebat ratin. Berbodohin kaki kak. Oh iya kak, cek pernah apa mandangnya sena alam mereka ya. Iya le, pernah le. Kini pernah pemandangan na engkau ban kaki tuh dengan atas pelaminan le. Kaki tidak berbodohin roh kak.
Oh iya kak, kaki saya ngecek kentor ketemuan dia dek kena dia kayak berapa kak ya? Mek macam mendadak. Ya engkau ngajak ketemu lek yang boleh engkau mangkat lek. Mangkat dek kamu apa kak? Mangkat ke kota lek udah kelakuan. Malam kau aja telepon mendadak lek bintang kancang. Pasti tinakin ke tibing kau dinak kak bikate. Imun asli lek engkau tak teror lek. Cuma kena paksa bi keberadaan. Yang kok sampung tua nih boy. Mulai bisa lamar kati ngering tuan. Iman terbain kak teka hajat nih ada kaki untuk alamar kok. Iya lek. Juga lek, lo usah kepikir. Engkau bakun beda untuk kaki. Juga lek, mai mulai. Engkau amit kering Tuhan sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai tojo kulo cong. Antara kena terki. Wes bu, engkau aja kecai dina. Kama cong bici akhir. Engkau kana kentar amit bu. Kau ala koang ke kota. Bisa ngai cong tengah tenang kota Noreng. Iya bu, engkau kan motor Anissa. Dia kaki. Iya cong tengah teng. Ntar selamat tero celana. Iya bu. Yang boleh engkau nyampung Tuhan bu. Mulai nalakong bisa lamar anak kaki. Amin. Mantar bi suku bese paling kempang nak. Iya bu, juga bu engkau mulai kalau. Iya nak. Tengah nak. Iya bu. Kak. Aduh ya, jadi ya. Apa resik larang. Akam ari ngapa beres atau ke apa sen. Pas apa kayak ke beli ya. Pas tandi laku kadang miri ya. Resik larang.
Bing, Anissa. Apa, Bu? Ngalakin keseh aja, Bing. Oh, iya. Musuh kesek, pakai belanga. Pada rabok manjo. Ada mana ya? Iya, pandai lah. Mari ke Bing. Tak becok sama i, Bing. Iya, Bu. Bersih. Iya. Mang, Mang. Mang, keluar kaki Mang. Apa, Ben? Bang, kan kelopai kaki sang di otang. Kita juga lu makereng nak kiotang rek cek teledang seradangan. Derem kaki di Mang. Oh, teng ya sampai on binaun, ya laken sampai mari lo bereng, pas tak dem nyerah. Iya kalau benikan tak nyerak. Kan kita andi kok semua jerotang. Bukan kok pes saja menikan kempang, pada tang tau otang, kini serka kaki dia. Tidak king komolan di lemah jer kaki. Pas bila kaki sandi yang kau tu karena penari cara kancil kalau udah jeng tuker lesong. Iya kalau kau minta bakto kaki. Kalau pandu bektong, pokok ngari siti kaki harus majer. Semua orang Ben, kau bin bakto boleh apa? Kau kena andi semua jer. Kalau pandu bektu ke kaki, engkau beri bektu ke kaki cukup abit. Pokok ngaki siti harus majer ya. Saya nggak untuk majer. Semua orang kau bin bakto boleh, kau kena andi Ben. Engkau tak lepas ngocak ke kaki. Engkau lo pandu bektong, pokok ngaki siti harus majer. Terus pen kau minta andi pas kau tu dah meri pen. Pokok ngari siti kaki harus majer. Ngiding. Oh, anak. Saya nggak lagi. Allah, salah tangga kita ada pasti melis tangguh diri ya. Duh, arah apa tangan mbok ya? Ya Allah, beda apa ya Roma ya? Mikir Raminah, Bu. Arah apa kaki, Bu? Arah apa kaki, Bu? Nih sampai deh ya, Bu. Beda apa kenga? Acara terus kangku. Mari cek nangis setruk, Bu. Beda apa kenga? Kau tak kiotang dia Bing. Tak kira utang siapa, Bu? Kebela kangku. Nanti otang kependi ni dia. Kak, seporan lah, Kak. Tangan Bu pelanan di otang ke kakek. Lale tahu siapa aja sepora. Tinggal apa, Kak? Tangan Bu. Ya cukup abit lah engkau sabri bektu kembung kaki dia. Imun bisa beri bekal polder apa, Kak, ya? Ben koren pas saya diberikan kegempangan deh. Kau beri otang gitu kedengerin bisa ke mamang kaki deh. Di seporan lah, Kak. Bulan tangan Bu tak bisa nyerah otang ke kakek. Lah tak usah serai otang lah. Kembangan kau lunas itu. Ya dek remah, Kak. Setelah lunas, so tangan Bu dia, Kak. Di kaki kita titang bini lek. Baru lunas otang lah.